MZP General Headquarters Shuaitute Thutkhom man mo voina nein Rangwamuala Government Nepali Primary School classroom in dailo na sukiang tura sawrkar hmalakna voin thlengan la hriat lo avangin kar le thotan ni February ni som pani sang ni som ni palia Rangwamuala Government Nepali Primary School hulhiap zar hnatlang an ko darlan tuangin Rangwamuala Government Nepali Primary School hi tuntha ninga khan BL to MLA advisor to CM finance ni bok pu TBC lal ven chhunga chuan tlo in hemin hu hian zirlai ten pona class an lalai chu social media lama apho chu aka soizui a lo hle ni kha tuntha vek ni sari tunkar ni lai ni khan MZP shuai tu ten he sikul hi tlo in an din mun an en fia he sikula classroom in dailo na chu sukiang tura tunkar chung ngeya malaturin sawrkar an phuta until phut chungsanga an hun tiam top ni voin thlenga sawrkar hmalakna an hriat lo awangin Rangwamuala Government Nepali Primary School hulhiap zar hnatlang chu an kota ni in MZP shuai tu te chuan an soi ani he hnatlanga hian zirlai te hma khongai tu chu atam theiang ber thok suak turin an ngen ti an soi bok MZP shuai tu te chuan Rangwamuala Government Nepali Primary School classroom in dailo na awanga zirlai ten pona lekha an zirthin chungsanga MZP Rangwamual branch in hunrei takata to ma an lo la to ni in an soya MZP Rangwamual branch te hmalakna in ngai sak a hlo tok lo wangin tuntha nisari khan MZP General Headquarters shuai tu ten he sikul hitlo in ma an lata ni in an soibok Government Nepali Primary School Rangwamuala hian nursery zirlai somthum KG zirlai somni pani class 1 zirlai somni pasari class 2 zirlai somle pakua class 3 zirlai somle parukle class 4 zirlai somle pathum an vain zirlai za somni pasari anom meka zirtir tu nget pani MR pakhat le SEDP zirtir tu pakhat an nei mek ni in MZP shuai tu te chuan an soibok ani